Abari kutongana n'ensharo y'itaka ne Charles Umurinde hamwe n'abana bo mugenzi Edward Mujungu bo muri Nkokonje Rusero Mbara City North Division. Chairman we Chareki yagizirengo akasigara agire mbaje zombo butakwata hansharezi kunga kwa rugireho hati meka ine byono mutabano wo mugenzi Edward Mujungu yatahira umugora gutema ikana kutimbe baraza yenju ya mahara wa Charles ngo natereze ensharo. Nawe umuzora kataro nyamanya akabataro abona abantu banko ukashanga twatimbe mama nyawe ikibanza guriyo muyembe mugure bifama zugamawe ogo mugora ngoreka aha na kuri dene ryo mundege ryo munda ne kutanisa mama mawe na no mutabane Dani nanye gogo mugora nesharo eyo hano eya nje nanuko nwago kwire ni kasha tugundo manyate imugore bibiri no ni wagubire ogo mugora gunka gushanga yes okwiro gwaje atuma yogo mugora gwanje ogo ni wagubire mukama bwa beta kiro kandi icyo mugora twajya ngo mugora twagugaraho ayiba gukwira abo ko mugora gurenze imyaka nka 20 konka bizire bakura kandi ijo twajya ngo akataka kabembera bakatwaye tukagera batandikira mugora batakwataho. Abana ba Charles bagiranga ba Mujungu nibenda kuri sumugisha gwe byape babagizirengo bikashoba okwibita kariyabo abo bita utekateka kandi kozera amazuru kandi Charles najya nkamba tekozera amazuru hati nyona ni ntekateka ngo bagenda bareta amaseve mupimitaka akubara acangiye bareta bene twatsinde kikondo afutira acangiye bareta bene twatsinde bakajangwe chape choku michitware nju ya aremi almost party yona basharana na Betty kandi abantu bakaba bariho so nco bayangire bakaja ngo tubakuza kuratira ibintu byo musaveya bakuratire ki ensharo. Chairman n'abanyakaciko bashyira hamwe anyogu bashabire mbajombo kurinda businge kandi enshonga z'abasinikiro mu office ya RCC hamwe na division mayor. Umugandi abatura n'abembezo batabuciro mutura mutayi wabo oturi nakure mugora okwenda kutwara itaka rya mutahiwe ebi biriyo mu rugaga bukanga muri Sinjiro aho muturoro kumanyonga de Gracious sorara kugira ngo akagura itakero muhagwara ku Rwanda 95 yatandika gukorera hebye ntunguka bito myaka mice Nathan Karangwa akatandika kure ensharo zitakeri no kumutahira rutiro no kumshenyera amaju no kutementoke ntiremo kibanza cyanje yakitematema natama amazu ganje gabana banje yagakamba nibe byanje tarobi ndagano zanje zo nanzine neza bishone neza nanka nabafukwire bishoni bahandikira enshongez jemeserizo mujicirwa mukuru yanga bwa district Isinjiro okuzitahamu yayoreka ngo obutwiso akatworeka madam Aradis akatworeka yatugira ngo harwensaro yazitworeka kiyenze kira hari kudenkigira kite ngwe nizoberi kutwahikaho kwa mbuza yaje ngo ensharo zikasagizeza zikastaro ecyakabiri waje ngo kaba umukungu yakwire wetara kugizera ngo atunogarikira aha umusiza kwizana endagano ye akagurita umwamerari endagana jini obwiro bwe miliyoni 1 n'emitwaro 9 zikazirye sente zikazi murensi endagano ya jine akagura je genuine itakarye so hati yagire to bano mukoto banaha umuntu kamujyotinga aha takwawe shuwari no bugwira kwendagana kumureka ngo nahakwe nabakoze reki nabajini urukurwanira itaka nabo bimushabire bwa nyuma yo kuburwaho ensharo zuru kugarucira inkingi abo kubanye ahankijeho kumirwenda kinana neza nibi nibonza kahabwa shozi kandi shozi nuwo mwo wagurize mushije Aradisas gira yatereze mbere ji kandi aragira ubutagaruka mu rwanjo rwitakeri hati nabwo kubano yenda kwibanote ko kuba smart waba tabire smart ekintu nikikora ki ekintu nicanga but on the other hand akaka hande kakari kugira ngo ni nkoma ahansi yake hata mwami Karangwa tinkwenda ngo abantu bakubihe tinkwenda ngo abantu no marimo bakayungirize abo kwisha bakakutomeza bakakuhaga bakakwereka ngo koleche aza bamara kusiga bakunaga mukoti bakakuruga nda Aidan Bataringa ya na Rusun Wamanya.